kao što je najavljeno, u novom prostoru, više mladenci neće u kući za venčanje da sklapaju svoje brakove, nego ovde u samom centru grada. Da, ona stara kuća za venčanje, ona je bila privremena, s obzirom na to da je vraćeno u procesu restitucije vlasnicima i grad je morao da iznađe jedan novi prostor, dakle ovo je naš prostor, oficirski dom, gde nećemo plaćati kiriju i gde će sada i mladenci možda biti u jednom lepšem ambijentu i rasterećeniji, s obzirom na to da je grad imao prijave komšija, da im ponekad subotom i nedeljom smeta muzika, da imaju jako veliki problem sa parkiranjem. Dakle, ovde ima i određenih parking mesta za buduće mladence, i zelenila, i keje, i tvrđavi, i svega onoga što se ostavlja trajno na fotografijama kada neko sklapa brak. I ono što je važno, to je, čuli ste koliko su matičari zapravo zadovoljni, ne samo ambijentom, odnosno prostorom, već i uniformama, dakle, svojim novim izgledom, da na pravi način predstave grad Niš i naravno zanimanje za koje su se školovali i ono što je najvažnije, nadam se da će već danas popodne prvi mladenci koji budu rekli sudbonosno da će biti negdje upisani u ovu knjigu utisaka kao prvi mladenci koji su sklopili brak u jednom novom prostoru 2020. godine. A gradonačelnici, vi ste se upisali u knjigu utisaka, prvi komentar, koje poruku pošaljete budućim mladencima? Poželjela sam svim mladencima koji na ovom prostoru i na ovom istorijskom mestu kažu sudbonosno da, naravno mnogo sreće, berićeta, zdravlja i ono što je najvažnije, mnogo dece, da nas je što više u gradu Nišu, a grad će nastaviti da podržava porodice sa više dece, nastavit će da kroz različite subvencije pokuša da demografsku sliku našeg grada i okoline promeni. Naravno da im se obezbede i nova radna mesta, da im se obezbedi i krov nad glavom i da nas je, kažem, u gradu koji to i zaslužuje, bude što više. Hvala.